अहानबद मरुओइब पाउ पिजरी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की वाफम असे लेंगाक असिना पॉजिटिव ओइब मोंगदा खनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर बिरेना असेंबली द फोंदोखरे अमदी अमृत स्कीम की मखाद पाक साननबा सेंथंग पिथरखरबसु हौजिक फाउबा थबक पाइखट पहुद्रे खुरुमजरी आईएसटीवी की पाउमियंग ताबीर बपुनोपु तरामुक्सरी हजिक मपुंग ओइब पाउ सदों पिजरी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की वाफम असे लेंगाक असिना पॉजिटिव ओइब मोंगदा खनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर बिरेना असेंबली द फोंदोखरे ngasi wangkhem kendra gi MLA K Megasandana calling attention da pukhal aduna mitai schedule tribe demand committee na maitai bu schedule tribe ki list ta chalhanna bagi khongang jengsil liba ase lengang na haksina loduna demand ase pi khibana chumgani haiki sir sigi leiba posida sida sarkar sigi amne clarity oiba ma sigi demand committee sida pb ba darkar lei masigi demand committee sina taliba hariba issue mayam taliba demand asi pb khibada kasu kaiba leite maramdi masigi leiba demand sida Manipuri ki indigenous people mitai or maitai hariba population si amne pick pani amarom da state da sida leiba masida da atopa aikoi gi maitai singna scheduled tribe ta India ki constitution da masiki protection to safeguard the indigenous people masi yaugi ba matam da atopa community mada gari gumba state da sida leiminari ba sina using da soka da wafam amata sulaite maramdi MLA K Megasandana Pukhalakhiba calling attention adugi paukhumda Chief Minister Birena Scheduled Tribe Demand Committee na taliba demand ase mahak masagi oinasu yaningi lenga ki maikaidagi su positive oiba mongda matam khara khanaki gi haiba wahum thamkhe Indian Constitution ki Article 19 ki anywhere everywhere mi tabai ai taning ba tabai ai lening ba lebi ai du laibri na ai khoi gi leiba micro population si ga indigenous population si kramaina protect tok si ge haiba gi wakhal du da तौनरप स्टेप ने लवे की मत अदुगा यामनसु मरम चायने लवे खल्ली बो खलोन बट द हाउ टू इम्प्लीमेंट हाइबगी पोतु द मतम खरा लवबदी अदुगी वानी अदुगा द डिमांड itself concern itself to the ai isam ai personal view da imadu ai moi concern doi support to yani ngi hai tare sir yam lu base honorable speaker sir khoi manipur se picture ga su jati mayam ma leiba Jati mayam si da democracy si mapung power state ne khoi aduna khoi thaba ama tawdinge mangda tare tara thongna khana hoba nei na hoba opinion share to hoba si am darkar leiba honorable member scheduled tribe to leiram badu mun loktho mamina madugi hamna bohona badugi procedure lapses the honorable speaker sir leihan ba yadabni adugi hona bani ana honorable member ki concern public ki concern ini tho yaura bani aidi ngasi leibak sibu nga aga kallaga thanami ba ining tho yaura abani hariba ko magi aduna madugi poto koi serious oin lawi aduna athuba da koi kari to we aga yam positive oiba poto koi government sina khana jage na adumai na tham Amur scheme gi makhada pak sananaba senthang pitharakhrabasu hojik fawba thabak pahet pahogdre hiram sida report ama Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut Scheme gi saruk ama oina Imphal Municipal Corporation gi Wat Kunga Taret amadi Officers Colony Sanjen Thonga punna laikai kunga nipan da park semgat nanaba project ki senfam ani suba installment center na kaitharak la faw ngasi fawbudi thabak oina paikhat pagi mami tadri hairiba park sing asi park amamamda lupa lakh tara mathoi makhai rom gi senfam na semgat kadabani hiramasi gi matang da ISTV News na thijilubada Operator singi maikaidagi park semkat kadauba mafam pikhalakpada sayet naba leiwa yaubudagi thabak paikhatpa haudana leibani haina project asigi implementing agency oriba planning and development authority gi official singna hairi amaromdana corporator singi maikaidagi fongdorakpada chayet naba leiriba mafam amma natraga ani adu thanamlaga ayaba mafam sing aduda thabak paikhatpa haudriba karigino haina hangnarakle matang asida panbayabadi Amrut scheme gi apunba lupa crore chamaga marfu la kuntra manga senthangi makhada paikhatliba water supply project yauna park semgat sagat pagi project sing lising ani kungi mars faubada loisengadau bane hairi amaromda scheme asigi makhada BT park amadi Indira park semjin sajinba amadi sauthokpagi thabakki ayamba saruk loiselakle loinana water supply project ki oina pipe phumbagi thabak kanna sathari haire panbayai national flagship program gi
Makada Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme gi Makada Imphal City Semgat Sagat Nabagidamak India gi oina town chamanga khangatpada Imphal su yaukibane. Scheme asigi apunba senfam gi chada maudra taret dasmik manga soinona Imphal area gi yumthong khudingda ising yahonnabagi pandamda water supply project ta thadari amadi apunba senfam gi chada ani dasmik mangana Park Semgat Sagat Pagi Tabakta Thadare. Scheme Masi Center Amadi State na 90:10 da share Tongnaduna Puthok Laga Paikatpa project ne. ISTV News Kidamak Paudam Zariba Jivan Konsam Galonina Rina Nongmaithem Impal. Taramathoi Suba Manipur Bidan Sabagi, Housik Zathariba Tares Suba Budget Mipam, Nasi Ayupung Taramathoi Tabdi Hokre. Makanda, Mapanda, Delhi de Polo da Maxta, Adegi, Tongan Hospital da. 50% mayada dum thabak loina manipur gi satri miyam to si services sector ne sugumba mayam sing se khoi manipur da tawhum nei tab ade small hospital set up tawrei adegi masi su mapung phaba ngamde dum sija phajan tawrei tai su tawrei aduna masi gi mayam sing si tongan ba masi gi help tawya ba sigi industry commercial industry department na tongan masi tahoningi masi information technology point kitang score to biro ngasi dikha se sanga do min kitang hoi sir kui ga do min information technology gi si masigi tongan ba extra atop state ta taunari myam sing si hoigi commercial industry ga phajana chaminar kanda tawgada nahar digital india Sri honorable prime minister modi ji na digital india gi lauri aduga somdana ngasai information technology si karimta nahasing da kana bai pp da department ki khara sinaba adagi documentation part khara sinar kanda port mayam ji koi commercial industries effectively oge horen honorable minister na sengdorok pa nuai na point du lakpiro asagi lakserge gan dauro sengdokung bhangar ai point khara hangjarege ai khara kitang highlight tawjare Kaibul Police Station gi lokap manung da sikhiba Haisnam Sarat Kumar gi imung manung da Manipur lenga ki maikai dagi lupa lak manga mating pikre. Forest Department da Sarat Kumar gi loina bida masaga chana ba thabak ama hapna na ba khanna ba loire haina Kendra gi MLA T Rovindro na phongdokre. Koi lebak se ki honorable chief minister Sri Nongthom Birenda koi leiki do imung sida amagi sarata sin nangna ba lupa lak manga ek sam pire chi aduga leuriba amagi Sarat Kumar ji mama macamari leuriba amadi mai loina bi si ngakanda suitable thabak amasu koi katana raga ya pina ba yengsi na khoi admani khanar ga lai hojik se ado hojik bok sida Sarat Kumar gi misi je chenaba police ki personnel ahum amadi koi suspend tawgre forest ki da ayo or me ba ajita longjam maina forest ki maike degi ayo or ga lermbani haiba ajita longjam si ma IFS oiba ma se koi manipur government gi private leitaba ma suspend tawam su taw da bai ba se hojik koi manipur government na magi loina ba another two subordinate ani maga makoi mathakta ministry inquiry chathanaba haidana makoi je assignment amata pi da bida koi forest headquarter da makoi je assign tor JSC ki convener N Sovana JSC ga lenga kayana ki wafam sing mapung fana thabak pakhat piyo haina phongdurokli adu hojik forest department na Kaibulamjang national park ki si yam gidraba mi nifu mari manga mogi staff le sina Kaibulamjang chauraba national park ki sa singsim khona nga ko ngampote nungdang chala nga ngampote tabudabu leiriba masigi akoibe leiriba Kaibulamjang national park ki akoibe leiriba praja ikhoina Pukchen Sengna sa singak tabi yadi habigi koina Pukchen Sengna musinga alejabani maduda prajada kanumba singnaba adigi kegumba nungai tabat thok tadi Kaibulamjang national park ki sa singchidi sai prajanabu yadraba national park oiba ngamoi sa ju mutkhini aduga national park su sa ju leiba ngamoi koina thamjariba saigi wafamsi masi khangna prajagi ihun khangna forest department amadi sarkarna masigi kanada thabak tobinabigdamukta koina thamjari Assam amadi Meghalaya gi tongan ba mafam da paikhaliba sericulture gi thabak thorom sing study taunaba mioi humfuna saba kangu ama Directorate of Sericulture na sinduna ngasi sangai patalaiba Directorate of Sericulture Project Management gi office complex tagi Sericulture Director S Kunjakeshwana lamthakre khongsada da Sericulture Training Institute kwakta da training tauriba trainer yangkai farmer tara saryaki khongsada si numin mangani chumna chatkane khongsada si gi matang da Director S Kunjakeshwana phongdorpada
इंडिया की मनुंगदा आसाम स्टेट ना सेरी की पोथोक पुथोकपदा ख्वाइदगी मांगजिल थाब स्टेट ओइरी मरमदुना मणिपुर की चलिबा ट्रेनर अमदी फार्मर सिंगना आसाम के तोंगान तोंगान मफमदा पाइखलिबा सेरिकल्चर की थबक थोरम सिंग स्टडी तौगनी हाइना फोंदोखी अखोई की अदुदा नतन इरी की तोंगानबा अखोई की मिल मयाम सो सामदा एस्टैब्लिश तौग्रे हारिबा अना मणिपुर दजो अखोई इरी स्पन मिल अमखा अखोई संगाई पासिदा अखोई अथुबा मतमदा इंस्टॉल तौरनी अना मदैदा मफमदुदा आसामदा अदगी बोडोलैंड तौरिबा इरी की अखोई की इरी कल्चर हाइतारे सिगी मिल अदगी फार्म की मोंग मयाम सो अखोई खंगबा दरकार लेबा अना हंतकी एक्सपोजर बिजिसिदा छात्र मयाम अदि फार्मर मयाम थारिसि मजिगी मरुइदा बिहाइंड अखोई की एजेंडा आमसु लेब अना हंतकी एक्सपोजर बिजिसि चलुरगा मोइना अदगी फंगप नॉलेज जुना अखोई एप्लाई तब याने खलगा मरुइना अखोई एक्सपोजर बिजिसि आसाम अदगी बोडोलैंड हाइबा जगह सिंगसिदा वे था फुबाला मनिंग लेकाइदा लैबा लमजिंग मैरा सेरिकम हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मेंबर सिंगदा मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंटना थोंगाम शांति की मियंग मखादा फिसाकोल फी लोनब मेचिन अमदी फी साननब लंग कुशिनखरे फ्रंट असिगी मियोय कया यावना पांगथोकिबा थोरमदुदा थोंगाम शांतिना इसान इसाबु थबक पिजदुना सुब नोंबगी हैनबी लहनबगी वखलोंदा थबक असि पैखतपनि हाइखी उपाय हिंगमोई गाय वखलोंदो मधु मतम सिगे सानते सिने कोई तमनिंगैबा अदु इतादि आइद सोसाइटी सिदा अपील तौजदिंगिबदि नखोई मतौसे मोइरांग केंद्र लेबा तै सोसाइटी म्यामदसु अमतंदी नखोई नतौ तमकाना नखोई गुमना मखोइसु असुम तंद्रगदि सुना नोई पोती अखोई मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट नमुसु आइद लेपियबसे सिने कोई म्याम तमजदिंगिबसे लाइरंजम मैजर ग्राम पंचायत की लाइरबगी पनखई मखादा लैरिबा इमुंग सिंगदा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड साबगी ऑफर लेटर मियोय हुफुत्रा मंगादा येंथोकपगी थरम अमा गोविंद ग्राम मार्केट सेट पांगथोखरे थरम अदुदा केंद्र की एमएलए ओ लुखोय प्रधान टी मंगलेम्बा वीडियो अबुजम रोमेन मरुओइबा मियोय सिंगोने सरक याखी ओ लुखोयना क्राइटेरिया सुरबा कार्ड पाइबा यारबा मियोय सिंगना एमएलए प्रधान नत्रगा मेंबर सिंग तानरगा फंगननबा होनमिनसे मसीना अना अयेक यौरपा मतमदा इमुंग अमदा लुपा लाख मंगा फावबगी सेनफम लेंगा की माइकेटी फंगनी हाइकी मांगसिदा चंगदा पैसा ओने पीदे केस ओने पीदे आई नारिबो लायोंदो आई नारिबो लाइनादो आई नारिबो लायोंदुगी थागदा हिदा मागी तोमान बि लेजर लाकलिब लोकसभा मिखल की कैंपेन का मरी लेना मोइरांग केंद्र दा जन संपर्क अभियान कैंपेन केंद्र सिगी हानिगी एमएलए एम पृथ्वीराजना सोनुसिफाइदगी होदोखरे मोइरांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना केंद्र असिदा लैबा पोलिंग स्टेशन निफुगी युमथोंग खुदिंगदा चथगदबा कैंपेन असिगी होदोकपगी थरमदा एम पृथ्वीराजना बीजेपी लेंगाकना तौरिबा असोइबा अरानबा कया असि लाकलिबा लोकसभा मिखलदा माइथीबा पीनबा अमदी कांग्रेस की वखलोन सिंह मफुंग फाना खंगनाबा कैंपेन नि हाइखी युमथोंग चंगजना कांग्रेस कर्मी सिंह पुन्नगा अखोई अंगंबा अखोई पैसा से अखोई नीब चंगजगदोरिबना दुगा मसिगी पैसा सिगी अखोई परसेंटेज वाइज हाइतार एआईसीसी दा परसेंटेज खरा बीसीसी दा खरा देन अखोई डिस्ट्रिक्ट दा खरा दुगा ब्लॉक दा खरा लेजे होगनी मसिगी मेन नोइबा पांदम दि अखोई पैसा दु खक्तगी नते अखोई कांग्रेस पार्टी सिबु ग्रासरूट लेवल दगी अखोई मपांगल कलहनबा अदु हनकी लाकदब लोकसभा मिखलदा अदुगी मतुंग दा विधानसभा दा अखोई पोलिंग स्टेशन दा कांग्रेस कर्मी सिंह याम लिंगना लेरकांदा बीजेपी अमदी मागी कम्युनल लोइबा पार्ट कनो एजेंडा से मुकोइना माइथीबा पीनबगी दमकता अखोई पानमजबा अदुगुंबा अखोई यामना मोंग ताबा विजन यावा अदुगुंबा अखोई कैंपेन मखल अमनी ngarang thanga part 2 gram panchayat ke manung chanba thanga moirang thembe ningthaubi singdol hairaga khangnaba chingdumda khangowdana lamai chalakpadagi fire service na matam chana mai adu muthakpa ngamhore nungthil pung ahumrom taba khara helakpa adwaida थोखिबा मई चाकपा दु मतम चाना फायर सर्विस ना मुथतपा ngamlamdrabadi स्कूल यावना युम कया मई चालंगनी हाइरी केंद्र की एमएलए टी रविंद्रो मसासु लाक्तुना मई कनबगी थबक चथकी हाइरी लमय अदु मुथतनबा होनबदा मोइरांग फायर सर्विस बिष्णुपुर नंबोल अमदी इम्फाल की फायर सर्विस की कांबुसु यावरी हाइकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोरेदा एजेंट सोशल चेंजेस अमदी
District Tobacco Control Cell, District Health Society Tengnokpal District Nasinduna, ill effect of smoking and other tobacco products for health profession haiba asida nomagi oiba training program ama ngasi pangthokre. Ngasi gi thormaduda Tengnokpal gi DIO Dr. K.H. Gozen, Primary Health Center Moregi Medical Officer in Charge Dr. K.H. Santikumar, RVS KG Dr. Vidyalakshmina maru oiba musing on saruk yaki. Hidak managi potok sing sab amasung maiku sizinabagi mangjabagi matangda Dr. Gozena resource person oina wangangki. Kwakta Sanathong awang amadi makha lekai ki club singda lekai ani asigi pukrida thadanaba sunu bag ahum, Fizigri piece manga amadi breathing powder bag ama relief center for the welfare of differently able person Manipur Bisnupur unit na kusinakre. Unit asigi Kwakta Sanathong da leiba office ta pangthokpa achamba thoromda club ki miyosing saruk yaki. Disabled oiraba and Lucky Kantana miyam gi damakta khalaga thabak ase pakhatpani Manipur lengak na afaba thaknaba ising phanganaba thabak pakhathanbigi apam phungdokhi. इसामक डिसेबल ओइरगसु खै डिसेबल ओइरे ना तुमिना लैथाबगी महुता समाज रैता अखोइना करिगुम्बा खरा तौरमगे हाइबगी वाखलोंदा तौजबनी अदो मसिदैता आइना हाइजनिंग बा मख अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा हौजे हौजे अखोइ कोक्ता संदोंदा लैरिबा मिचम प्रजा सिंह असिना थकरिबा इसिंग असे पुखरी अमदी नोंगी इसिंग तोतीगी इसिंग थकपा फंगद्री मसे अथुबा मतमदा ऑनरेबल सारना मियेंग जंगबिदुना अखोइ कोक्तागी प्रजा सिंह असिबु संथोंग मखा लेकाई अमदी अवांग लेकाइदा लैरिबा प्रजा सिंह असिबु अथुबदा तोतीगी इसिंग थकपा फंगहनबियु हाइना पुनिंग चिंसिनजरी पावगी मरकथना अतेनबा ब्रेम तलुजरी. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Medillion Ambulance Services Manipurna Miyamgidam Hodokchere 24/7 ambulance service Masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da pukhatpa yumda discharge tawbagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo amadi call tawbiyo Medillion Ambulance People Ambulance. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in a Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Bisan ki Makada subsidized loan piba da mangzil thariba Pansoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yaw na punna branch tara hum dayang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Pansoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. It's gotta be said that you look good in red. You make my life so easy and effortless. Easy smiles, easy miles. With you, you make my life so easy. Manipur ahanbo oina puthokpa sanitary napkin ningol khudol haina mingthunba Bright Enterprises singdamai mathak yumnam laikai na puthokpa asugumba makhal ge sanitary napkin asi athuba matamna Manipur miyam da phanganjargani yamna hygienic oiba sizinabada nungaiba amadi haksang sungningai leitraba asugumba sanitary napkin asi chanaba mamalda miyam da phanganjargani ningol khudol. Adomgi concrete ke yum singda nong yuba lekrak chatpa madi sing chumthabana chingba khudimak irai lai na ngakthokpa ngamle Manipur dahan boy na UK Tiles House uripok ta phangbiragani drip guard. Drip guard season abiduna adomgi yum singbu nongju nungsagi chaikim dagi ngakthokpiu loinana UK Tiles House da makal khudimaki tiles, granite, marble, aluminium na chingbasu phangbigani. Break itungda mayam utara moksari hazim mahata pawhung pijari. Lok Sabha Mikhal ki damak Jiribam district tasu Jiribam administration na semba sab loile losilak lehaina district election officers oiriba Jiribam ki DC Robert Singh Khetrimem na ngarang DC office ta pangthokpa Paumi Singh unabda phongtokre Paumi Singh unabadu da Jiribam ki ADC Bobby Sharma Jiribam ki additional SP Hais Basulal Jiribam ki OC L Khogel Singh asu saryake Robert Khetrimem na
Mikhal asi ingna tamna pangthoknaba lagliba March ki tang 8 fawgi manungda license gun sing manaknapa police station da pikhapiyu. District asi da polling station ni full riba sigi manungda polling station ani di gari chatok chasin yadaba maram oibana motor boat season nagadori haiki. I see visit line na koi complain gi means hatare si koi public ta koi media through da masi phasna sin na hirga koi free fair and peaceful gana election si da yam song na koi responsible citizens mayam na koi voter mayam na masi is na any complaint la pa any moderate ko open the issues ki matang da koi masi da kai ba pi ba any individual or group or any other koi creator and person like sina si la na to ko matam da koi da pop bi da si bi si sina da koi da dum communicate to da koi na to da mo necessary action da koi lo na ni security plan so koi sim sa na le National Highway singda makalamatagi signboard amadi hoarding thetpa yaro haina Ministry of Road Transport and Highways Government of India na athingba leikraba amadi Manipur High Court nasu yathang pikhrabasu Manipur dadi kanamata na ngak na satri amaromda Imphal Municipal Corporation na konba maphamgi highway singda thetliba hoarding amadi signboard sing lokthokna na ba chatkiba February gi tang kunga mga fawgi manungda mari lainaba singda khangan khrabasu hojik mapung fa na thabak pakhatri Athingba marak asida Sagoban lambida wahemum lekai dagi hauraga lambi gi medianda achoba makhal gi hoarding thenanaba mioi kharana thabak pakhalakli Imphal West Commando na Pauna Kaithel gi nupa Kaithel dagina Kaukhulong Fawba Maharani Thong BT Road Polo Ground maning amadi Pauna Kaithel gi mafam kharada ngasi ayuk Imphal West ki Additional SP Operation AG Sharma gi makhada combing operation chathakre Makataba verification ki damak mioi nifuni thoi city police sinakre Hasilo silakwa maru ibu pa umkan pizari Scheduled Tribe Demand Committee wafum ase lenga kasina positive oiba mong da khanagani haina Chief Minister and Birena Assembly da phangdokre amadi Amaru scheme gi makha da pak sanana ba sentang pithal khrabusu hojik fawba thabuk pakhat pa hogdri Hojik fawgi oina di ISTV na pizza ba manipuri pa mata asilo sindari yeng tabiru suba mukana khurumzari